anina am kanna koi tied up to kan honor kan da kam some development khara lakpa asima sei prajamiam da sinau media gi khutang da khangan bada kana gani haina khanjaba dagi ai press me se khoi tawjibani ahan bada kuigi thoi bai issue se thokli ba ngasi ma da tholi bai issue si kana gumba kharana horak dagi horaga ethnic classes tawna community ani gi marak da khanna ba dawna sando amba adagi even international gi platform da European Union, United Nations, aduga te forum kaya da koi religious ki crisis ne na sandomba adagi platform khara amada koi majority na minority singbu tahat pani na sandomba so many things mayam mama aduna Manipur ki praja si aduga Bharat ki praja si kangau na raga karino Manipur da thoi sibo aina khangdadana leiramba mayam do ai Manipur ki praja punamak ai kalik punamak aduga agency punamak leirba center gi amadi state ki agency punamak aduga Manipur ki praja punamak manung amani panda leibiri ba impa states da leiba aduga outside da leiba sing ai appreciate tawi ai khoi mayam gi apunba voice na ngasidi Bharat Sarkar na huji Manipur da thoiba lansi masi thongnari ba wathoksi ethnic nate aduga state manungi oiba law and order khaki pot nate si purely waging war against the Indian Union by the Myanmaris and the Bangladeshi based Kuki militant with collaboration in some militant in operating in Manipur. I am clear over. See again a clear warning later. I am the Patoks again. The National Investigation Agency NIA on Sunday arrested Simon Lun Gangte in a case related to a transnational conspiracy. Honorable respected media sing namaskar fajna focused on janingi transnational conspiracy by Myanmar and Bangladesh based leadership of terror outfits to wage war against the government of India by exploiting the current ethnic unrest in the state of Manipur. Sigi poch si ai Manipur ki miyam da khangan ni adu Manipur ki miyam da ngasai nahang ki leer me unrest samunda ba mayam do kokpiro ga ngasi di hairi ba ngasi thengnari ba amri thengnagador ba makha ta ba punama se Bharat Sarkar Manipur Sarkar aduga ngasai gi outsider base Bharat pu thugai ge na ulan tawri ba Bharat ta lan tawri ba kangbu duga thengnaragani hai ba gi am clear oi ba adugi potuni aduna khoina kana kari tawri ge kana tumil lebra leitabra adu tawra ta tawra na social media da kai da tawbo gi post koi to ka na hujiti Bharat na Bharat Union government na Bharat Sarkar na highway issue si te over tawre hai ba do sigi post ne am clear kana oina ulle aduna Manipur ki praja miyam na puning phathana ai khoi gi ko si kari no ina khangam da ba dona atai gi mapan gi miyam mayam ngangaram ba do ngasi di am clear oire hanasu Honorable Union Home Minister Amit Shah ji na Parliament yam clear cut thamgrabani adagi akhoi gi External Affairs Minister Jai Shankar Jainasu ma she is a migrant ki oiba adugumba potagi conflict ni lai se haiba pot yam clear kan thamgre aduga amko hena sigi Myanmar akanogi khoigi NIA gi sigi nahan bomb blast amaga mari leina na kaukta da thoki baduga mari leina na phaba Samilun Gangte habisigi phara matung tholai ba magi
NI gi statement sina yam amu hena yam clear oire second point da yam no thoning da ba thoki ba thogok amada satri amaga satra amaga sum chatpada fabi graga mangal laga lakpadu ngarang nahan suddenly video hack akogi internet hack hangbaga yamna policy plan amagi matung ina tawba manba dona internet hack hangbaga nongan baga viral oirakpadagi manipur gi praja punamak manung mapanda leba bharat ki praja punamak prithvi praja punamak sok oina ki moigi video moigi photo mayam du ura matungda adugi matungda hek ubaga koi yamna swift action koi gi combined team aduga CBI gi special director khudakta union home minister Amit Shah jina tharaktana chartered flight ama torkanda with senior officer moi manga taruk loina na tharaktana uji phawba ngasi phawba dum operation sathabani masir officer operation sida army paramilitary forces state forces CBI gi team loina punna jatra matungda adugumba yamna heinous crime adugumba yamna minung si yaudaba miyabagi chanalon chat yaudaba mongda harpi khiba isani dugi the Hatpada Chennabameeoi haiba Maheiroi mari phare aduga minor anima yawi minor dudi sumnagi mogi atop magi parents magi mari lena mari mata sing sinagi rakani aduga hairiba phariba moi mari minor siga loina na hujik ngaki mamangda koi CBI gi team na special flight dorukanda mapanda pukre phariba miyosing si Mr. Paumin Lun Haukif aduga Mr. S. Malson Haukif aduga third Mr. Linchong Nehong Baite aduga mari subada Miss Tinungping hairiba moi koi mari asi farga minor animal loina moi si special flight amana mapanda pugre ai sugumba yamna mutam sangna mayamda charangna unrest aduga yamna anxiety oina manipur gi praja punamakta leinaramba potu CBI na nan video photo do thola matungda yamna swift action da within 2-3 days da phadana adugumba culprit sing adu book tawna nabagi process tawba ngambagi dangtai CBI gi special director madimagi laminariba officer sing adu Indian Army gi sida operate tawriba forcing paramilitary forces BSF CRPF adu state police ki forcing aigi maigai dagi adu koi sarkar gi maigai dagi government gi maigai dagi makoi bu hanna nai koi thagachari loina adu ma tawkhiba heinous crime adugi matik chaba khoidagi kanba punishment pinanaba akoi government gi side gi su koi mateng pangani proof puthokpada evidence puthokpada kari dobule torkanda dandi pihanna honagani haidana masima thamjage aduga amana manipurda ngasigi irangsi lakpadagi manipur gi state policing am sathina sok apan nangbada natra bhap tanada kayadagi policing gi osigi mayumda attack tobiba mai thabiba phubiba chaibiba chalaga ki henma kholanba yamna tawi
ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯝꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯗꯟꯂꯤ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯇꯨꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ IRB MRꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ IRB ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ MR ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ BSF ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ CRPF ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯁꯤꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯂꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯕꯥꯏꯗꯤꯡ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ हाइपर सेंसिटिव जोन रैली चट याबा जगह मी पुनब याबा जगह पुनब यादब जगह हाइबन सिंग फजना आइडेंटिफाई तौबीरगा रैली दुबु सिनबीरिबा लांबीरिबा मयामनसु मदुगी रूल ऑफ लॉ की नियम नीति दु तहनजनिंगी हाइपर सेंसिटिव एरिया जगह दा हेक्ता चंगनिंगबनी अखोय रैली नि पेंद्रबनी सावरबनी न चंगजल्ले लाइरिबा मदुगी ngaइबा पानसिंगदि मोइगी रूल्स तदि मदुदा किलो फुट 10 चंगजलप यादबगी मिगी नियम लैरि अदुगुम्बा नियम दो थुगाइरगा लाकांदा एक्शन लौरे अदु पुलिस ता साउई अदुना कर्फ्यू हाइबसे मपानदा मी थोकुनु हाइबनी कर्फ्यू दा मी थोले कर्फ्यू दा मी चंगबियो न तौरे मदु मुंगनबदा अशोकपन यावरगा पुलिस ता ताइनै सरकार ता ताइनै अनु सिगी लीगली आइन की मतुंगी ना कोई स्टेट सिदा अखोइना सेमबनी आइन से अखोइ हबदी प्रजा की सरकार ने कोई न प्रजा न भोट पीरगा काबा सरकार अखोइना प्रजा की दमत सेमबनी अदुना मदु अखोइ पुनमना मदुगी लैरिबा रूल ऑफ लॉ दो अदु बाबी थुगाइनदना करिगुम्बा पीस तौनिंगबा वारी सानिंगबा फमनिंगबा धरना तौनिंगबा रैली सानिंगबा लेरगसु मरम चाना मफम चाना डिप्यूटी कमिश्नर ना हाइ मोइदि याबा लोरगा मफम सिदा चटपियु मफम सिदा फमबियु हाइबना सिंगबा तौरगदि अखोइगी थोइबा मिसअंडरस्टैंडिंग अदुगा अखोइ अशोक अपन याउनरिबा मयाम सिदगी अवॉइड तौबा ngamgadra हाइना खल्ली अदु लोइसलकपदा अदुगुम्बा यामना प्राइम एक्यूज सिंग क्वाक्टादा बॉम माइन बॉम फोमगा थुगाइनगिबगी मतंगदा थोंग थुगाइरंबा अदुगा यामना नुंगाइतब मोंगदा स्कूल छात्र छात्री अनि फारगा हटखिबा अदुगा हाइनेस क्राइम दुगी मतंगदा सस्पेक्ट सिंग फारबनिना अदुगा मदुगी मखा ताबा कोई चेनाबसिंगजु फाननबा कन होनरी अदुना मणिपुर प्रजा पुनमंगना पुनिंग फादबिरगा इंगना चिंगना लेबिरगा गवर्नमेंट दा अखोइदा थाजबा थंबियु मसाइना अहानबदा हाइजगिबा दुबाइना सिगी इशू सी आउटसाइड द बेस तौबा मिलिटेंट कांगबुना टेररिस्ट कांगबुना आउटसाइड की फंडिंग यावना तौरकांदा इंडियन यूनियन दा लांदारकपनी अदुना मसी इंडियन यूनियन ना हाइबा बोसी सबचाना थेंगनबम थोइयना थेंगनबा हौरबसिदा अखोइना अमुक अखोइ मसेलगी मरकता थाजनदबा अखोइ मसेलगी मरकता वाखल तामिनरोइदबा मओंगदा अमगा अमगा उखतनबा याबा मओंगदा स्टेटमेंट पीबा सोशल मीडिया दा थोकपा चैबा ngang थक्सी कासी यावदबिदा अहल लमन यावदबिदा ngang ngang खोटपा तौबसे मसी लेपियु हयेंग साइबर की मखादा साइबर क्राइम की मखादा नत्रगना अतै अतैगी मखादा अखोइना लीगल एक्शन तौरसु मयाम साउरकनी
aduna tabada yamna waba wahi wata social media da Facebook da Twitter da tawraiba mayam adagi amana pawsi unconfirmed oiba paw phongbiganu unconfirmed oiba paw hujik tawnariba sugi tok phaw howdri kaim tawdri sumnagi irang sigi nemthanaba unnaba khanaba saunba thenaba duna amani formal howdri state government yawgadabani wari saba taragadi madai da file adu thagat khare ye adugi pondi chari gi adu tawre ye swaida tawbigano please adugumba lairagadi khangningba lairagadi please confirm from us akoi government dagi kaino dagi tawbi irang gi mathak irang sagat buse masi tawbigano adu mu channel du da hairu ragasu saurei do thingmurasu saurei do aduna khoi su yaringai di khoi leniently deal tawbani adu irang sagat pa mai chai ba se thaw haijin ba ama mongi paw mayam ama phongbi ba tawbi ba sima ai bottom of the heart ai mayam da haibani irang je khoi mayam changaga nemdan si akhoi mayam changaga khoi gi pandam phongna phona minasi ai sima kak kitang especially mayam da thamjani khoi mayam na su yamna ikai khumna jabi ima do ngasi si hospital da laikidre hai koi madugi nungai taba koi sida phamiba koi mayam masai phamaga magi punna koi awa phongdok pani ramdi madusu social media da mari lainaba lainada badi khangde social media da thakshi kashi yaudba moigi maramda ngangbi ba phongbi ba tawba ayama thengnai madu mangadi oiram da bayai oiram bayai but investigation tawgani aduga ima duna leikidabadu koi punamaki mangjabani and khoi gi site gi su khoi awaba phongdok sari article 355 chanaba dabai si madu se oina thokte but unified command gi chairman CM na oirambadu advisor na oi sida dum meaning adum leire puraga ada moigi mafam sabada tongana thangani hujik pubasinga thenga minang se gwati ni hujiki kaino se koigi hanglep AC manung dagini minor ni na madu phai na loroida sumna ma pa ka sai nauri hajari buko yam kanna koi just hujik si main accused kharaji phangabani na karai da ke do ba interrogation hujik to banangri ada mani makhong puna maktu loina interrogation to ka mayam da reveal to